بله تماشاوانان هیجا به تایبەتی دە ساڵین داویدا گەنجێن کورد پلاتفۆرمێن جودا دەن ji bo xwedî derketina zimanê Kurdî xebat û çalakiyên gelek berfereh li Bakurê Kurdistanê li dar dikin. Yek ji wan jî yeke giring platforma ciwanên serbixweya ku pêncê mehê li Diyarbekirê çalakiyekê li dar dikin bi navê jiyana bi Kurdî ku Sunda Kurdî dey bixwin. Endamê platforma ciwanên serbixwe Ferîd Azad ji Diyarbekirê mêvanê min e li gel KK Ferîd vê mijarê em dê berferehtir biaxivin. Silav bo te KK Ferîd. KK Ferîd destpêkê de dixwazim bizanibim armanca we ji vê çalakiyê çi bû? Belê zor spas bo vê derfetê. Armanca me divê çalakiyê çi ye divê em pêşî hinek besa naveroka çalakiyê bikin eger destûra we hebe. Çalakiya me navê wê sonda jiyana bi Kurdî ye. Em ê ji niha û pê da yani em ê son bixwin ku ji niha û pê da li Kurdistanê dê di hemû xwatên jiyanê da bi Kurdî biaxivin. Dengê min tê gelo? Belê dengê te baş tê KK Ferîd. Kek Cemal? Belê dengê te tê Ferîd. Fermo. Belê. Belê zor spas. Belê yani bi taybetî divê em diyar bikin li vê derê armanca me ew e ku em di hemî xwedên jiyanê da bi Kurdî biaxivin. Ango KK Ferîd. Ango KK Ferîd. KK Ferîd. KK Ferîd. Ango mesela hûnê biçine bazarê li bazarê hûnê bi Kurdî biaxivin. Gava ku çend heval hûn kom bibin hûnê bi Kurdî biaxivin. Yani wisa çerçeveyekî wisa ye kerem ke. Belê dest xweş. Belê yani çi li kolanan, çi li bazarê, çi li dikanan, çi di ereban da yani li kut bebla be û çi di dezgehên fermî da çi di gel kesayetiyên fermî be bi çi awayî dibe, bi kêra dibebla be, li kut bebla bibe em ê ji niha û pê da di hemî xwatên jiyanê da bi Kurdî biaxivin. Sonda me jî dêlser vê yekê be. Vêca armanc li vê derê çi ye? Bi vê çalakiyê armanc çi ye? Bi rastî armanca yekem bi vê çalakiyê ew e ku pêşî em xwe biguherînin. Yani ez hevalên min endamên platforma ciwanên serbixwe bi vê çalakiyê dê pêşî dixwe da guherînekê pêk bînin. Çünkü her pratikek, her çalakiyek bi xwe ra guherînekê tîne di hest û hizr û reftaran da. Em piştî vê çalakiyê dê heman em nebin. KK Ferîd dixwazim bizanibim. KK Ferîd dixwazim bizanibim yani sedema li darxistina vê çalakiyê. Ew e ku li Bakurê Kurdistanê bikaranîna zimanê Kurdî lawaz bûye bi taybetî nav zarok û gencan de. Divê derbarê de ji dervî vê çalakiyê jî hin xebatên we çalakiyên we dê hebin ji bo bikaranîna zimanê Kurdî bawayekî berferehtir? Belê yani bi rastî li Bakurê Kurdistanê kesên ji dûr da ku temaşe dikin belkî haya wan jê tune be îro jiyaneka bi Kurdî li Bakurê Kurdistanê bi rastî nemimkün e. Yani mirovek ku bêje ez ê di hemî xwedên jiyanê da bi Kurdî biaxivim divê here gundê xwe mala xwe gundekî ku ji bajêr dûr li mala xwe rûnê. Belkî bi wî awayî dikare di hemî jiyana xwe da bi Kurdî biaxive. Wekê din divê yani hatiye neçar kirin ku bi zimanê serdest biaxive. Vêca bi rêya vê çalakiyê armanca me ew e ku em pêşî guherînê dixwe da bine dest pê kirin û paşê ragihînin bo hemû beşên civakê bi taybetî bo ciwanan û bo rewşenbîran bibêjin me li vê derê cirûskeka nû vêxistiye di têkoşana neteweyiya miletê Kurd da. Armanca me ew e ku em bi raya giştî bidine zanîn li vê derê rêbazeka nû ya neteweyî em didine dest pê kirin û bi taybetî me bi zimanê Kurdî
بالرجدبونا لسر آخفتنا بكردي دحمي قادن جياني دا ما بطيبتي بفيا كدا دست بيكرن لهلبت ام ويجي ديار بكن ام ند دزگه کا زمانينه ام ند دزگه کا زمان كردينه بله زمان جبو ما بنگه که خانه کا بنگهینه لبله اف دست پیک اف چالاکی دست پیک ده پشت و چالاکی جی چالاکی جور بجور بردوام بن كيف فريد نها للسوشيال ميديا جي مثلا از دشوبينم انترسيكي جلك مزن جبوي في چالاكي اوچي بيگومان جلك روشنبرين كرد ميديا كارين كرجي پشگريدانه في چالاكي اوه وكي كردستان 24 ما خواست ام يعني في چالاكي اوه بينن زمان بگهينن رايا گشتي چالاكي اوه كنگي دست بيدكه او گلو اف چالاکیا سوندا بکردی هنی بس دیار بکری بکن یان جیل باجارین دن این باکوری کردستان جی پیک بینن وی چالاکیه بله مد داخویانی خود دیار کریش خو اف دست پیکه چالاکیا پیشین ده بده کسان لامده ورل دار خستن پشتی و چالاکی روش بروش دمین جدا دا لباجارین جدا و به هجمارین جدا ین بشداران امیل همی باجارین باکوری کردستانی و چالاکی الدار بخن یعنی نبتنی لآمده نبتنی دیاربکر افتنی دست بکر كيكي فريتشتك بالا من شانت نها تجي باسكر بيقو من هر كسي داخويانيا و نخوندي جبر ويكي بریا کردستان 24 جی ام ویدو خوازن اف چالاکیا و بگه تماشاوانین ما نها و گوتی بده کسامی دست بی بکن یعنی هون مبستا و اندامین پلاتفورما جوانین سربخوی گو ده کسبن جبرکو کاری مثلا ام بیجن 1000 گنج جبرنوی چالاکیا و بله یعنی اونی جوان گنجان را بیجن دی نکاربن او چالاکیا و ده بشتار ببن چاوا یا او سیستم آوی کرم که بله دست پیک هلبت ده حوالین ما ده اندامین ما دی بدنه دست پیکرن شخوا مجای چاوا گوت اف وی خستنا چروسکا پیشینه آرمانچ خواه گهاندنا گرسه یانه به چالاکی یعنی امراد گهینن دا که ملت ما به طایبتی جوانین ما و روشنبیر ما پی بحسن اموان پی بحسینن که جنهاو پیدا دی پیله که بوی رنگی وره خواه جنها دا آماده کن مدا دست پیکرن جی ایرو پیدا ایدی هر کسک یعنی نه فرزه که اندام پلاتفورما جوان سر بخواه به هر کسک جی ایرو پیدا تکاره بشتار ببه امش خواه تشتاکی وصا بدنه دست پیکرن کسین که تخوازن دیوارن نابین خواه بدنه نویساندن و هر باجاره که امی هجماره که دیار بکن ددمن جدا ده هر تم ام ویل دار بخن لی یا دست پیک من چاوا گوت اندام منه و براستی یعنی بریارک گلک استراتژیک و دجواره یعنی هر کسک ایرو نگاره لباکوری کردستانی ببیجه ازید همی خواهد جان دب کردی باخبم یعنی دناو شرط و مرجین جواکا باکوری کردستانی دا دا استا نممکن بینه دا یعنی کسی که بشتاری جیانا جواکی ببل باکوری کردستانی سیستم او کس نچار کریه که به زمان سیستم باخبه جبرویجی ام بخوازن جی ایرو ام جوانم بخوازن جی یعنی جی دروی اندام پلاتفورم جوانی سر بخواه ام داخوازی اک وصا جوان بکن جی او نکارم وی سونده بخون چونکی مچاوا گود لباکوری کردستانی جیانا بکردی نممکنه آرمانجا مشخوا یک شیوه که ام وینا کوکیا دنابرا راستیا خواه و راستیا رالیتا سیستمی دا درخنه استا هشمندیه یعنی راخن لباش چاوی جواگا خواه ام بویجن گاوا بریار آخفتنا بکردی بدن همی خوادین جیانی دا جیان نممکنه که فرید گاوا تو بحثا ویکید که مثلا تشتکتی بیرامه مثلا ایرو من دید سوسیال مدیا دا گنجین پلاتفورما جوانین سر بخواه بروشورجی بلافت کرن لناف دیار بکری گلو لپیشیا و هن برنامه هنه
مثلا اون بچن جهه خودی رستورانتا لجهه رستورانتا اونش خودی رستورانتا را بیجن پرسونالی رستورانتا را بیجن مثلا هون لدیار بکری گابا گو مشتری و هاتن به مشتری خورد دست پی که دب کردی باخفن گر کردی نزانه بن بیدمی بلاب ترکی باخفن یانجی ام بیجن اتوبوسین گو دناف باجیر دنه یانجی ام بیجن ترزی بن اشتره بیجم کارگهندن بن دوی درباره ده بازار بید دوی درباره ده هن پلان خابات الپیشیا و هنه بله صحت خوش شخواه افصاله که ام پرووایا ویا گید کن ام لحمی قادن جیان الدیار بکر به طایبتی لهر داره به کردی داخبن و آخفتنا به کردی پیشنیارد کن لبازاران، لدکانان، لکولانان، دعربان دا لهر داره ام ویا گید کن و شخواه جنها و پیدا پشتی که مراگهاند مجیانا کردی دایا دست پیکرن ام ایدی باوی که اشکره هرن لهر داره پروپاگندا ویا گید کن و شخواه حوالین ما ام بانگ لجوانین خواد کن بانگ لجوانین کردان کن که وگرنه ولید و لوی داره دست به جیانه که نوب کن حوالین ما لوی داره دستگهین خواه دکانین خواه وید کن و دوان کانان دا ایدی به کردی داخن نهاجی تشتین بوی رنگی شخواه هنه ساله که ام پرووای ویا گید کن ما پاشه گوتم چالاکی خواه دار بخن کەکفەریت وەکی کوردستان 24 ژیان خاباتی وە دشۆپینن سەرکەفتن خاباتا وەدە سپاس کوش دیاربەکرێت تولگەن